te perlok ngalit mare step bat kikun man 6 step but hadin jongka lockdown klem yo suban exercise bat ngalas sengat syabab pelat bat ki babun ki perlok jonga shua bakin yo i batkin ya keren i yang spang kanong ngono kapang keren betang spang kajing sengat palat he palat kakpo te ngakermen da kaba nga shule exercise kumne tok tok nga la rai la kumno laisen chi te yo ngan la exercise te namar bangana de brio bom la ban pendunai kabam mala persang pendunai kabam te ma hashtag met da ngam bam jaman met steng met nga haban ki haban bam te ngadi brio bom la sha ka jing thangan kamet jonga ka dawa ya ka jing bam te nga persang ban shule exercise Angais kem kan erap hi ban penrai kho kandiat mara kini kisngi ki bala ada pla susong la sutia habale tre la susong kali klem yo ya kijat su tenan ni sakmat kan persang pandai ka bakamba bat nga kermen kan long kajing kan long kanuksa babha na ka banta jong kitu ki bala sedang sengat kumba long manga ba piru pila ban simnuksa lada pila lei pidi ban mare man step tenga dang bu thong tang laisen chi tio tang laisen ngapen mi kana kan ka video ro ko balong kan nong ka challenge nga banga dai ban pendep pe kata license ku mangalakular ha pedeng pi ki parlok license tio nga dai ban mare kita sibun ki daw ki ba ngamla ban le man ka step kublish bun sapet ya kana ka video subscribe ro kana ka channel kublish bun
Te perlok kadi gijing sedang kaba kong bangan le exercise hadin ja lockdown kidon kibrio kiba tang sumare kendo kim yo isu ikadur janga rek yo in kong kepo janga namar bangala sangat palat mentah ten rei kermen ba da kajing sedang janga ban exercise biang ngan la ban penduna keniat e keneka jing sangat namar ngahi dala di runga sutu banga thai ba tang namar ba ngala kia palat pa sangat palat la shu bam la shu kia ta habale treiru la shu chong da kali imduet ke jatsu but kane gede ka por ka ba ngatrai dah kajing exercise step kum kendiat nganget ba kane rab balangam tip ki kita ki exercise ban rab ban pun rai kho ru te hendrei ngit scam ba ngala ban pun rai kho kendiat dah ka ba ngale exercise